يدل الله أن يمد الدين أرضا ما قتلت وأن الدين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كما قال النبي أبو صالح بتول نقول لهم سولاكي karma kondo dengan anjuran karma kondo maupun Ustaz Sulaiman nanti Ustaz Sulaiman kolom hafizahullah wara'ah wa matahu bisahah wara'afiyah ada yang kira usul menyebarkan suruh nurunan yang diubah biasa walau yang dikasih Tuhan ubah dulu Bagaimana untuk institusi kita semua orang dari mana dari semua orang jadi ada yang dua orang dari desa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الميعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد قامع الجاحدين والملحدين وسائر الكافرين من أهل الزيغ والعناد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد ثم أما بعد مستمعي الأفاضل حضور الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنسأل الله جل في علا أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبمشيئة الله فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة
وفي هذا المكان المبارك سيدور حول إدم الظلم وعواقبه. نظرا لأهمية هذا الموضوع في كل مكان وفي كل زمان وفي زماننا وفي مكاننا وفي بلادنا آكد haray musidɓe tedduɓe attorɗen ardingol ɗi konguɗi yettirɗi Allah wacca mo irritanomo nemaji makko ɗin e dow meɗen. Kala no mawninirɗa Allah, kala no ɓirritanorɗa Allah, nemaji makko ɗin yettuɗaɗi, jarnuɗaɗi, cuubuɗaɗi a taway hino fanɗi. Adorɗen ɗum en ala wiide en firay ɗum ɗo ka arab, haray ko woni tun en andintinay wondema kanko nemin ɗon himo hamdidi e jarnede yette, kanko taguɗon himo hamdidi e rewede o wowtinɗine, o maraka fidiɗɗo. Ko noon kadi haray nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi seediti kadi heɗiti ɗon wonde ko kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo Allah rewowo mo rewatake, nelaɗo Allah ɗofteteɗo mo yeddatake. Eɗen toro yo Allah won juulu hisna e dow o nelaɗo tedduɗo ɗo e kamɓe ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe tedduɓe moƴƴuɓe ɓen ha nyande Allah roni leydi ɗin e kala yutiɗɗo ɓaawo maɓɓe yo Allah waɗu en jeyaɓe hen. Haray ɓaawo ɗum onon kadi mi du'ani on ɗum woni wigol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko du'a. Haray ko noon toriɗen mo kanko toreteɗon yo waɗan en barki e jonde meɗen nden ɗo ma tolunde men nden ɗo. Ko noon haray toɓɓere nde jogorɗen yewtude nden ma hiirudude nden e oɗo kikiɗe barkinaɗo e nduɗo suudu ƴeyandu e cuuɗi Allah, baytum min buyutillah abraku buqatillah. Haray ko juulidaji Allah ɗin ɓuri barkude, ɓuri moƴƴude e kala tumbere wonde ka hoore leydi ɗo. Haray wiɗen hiɗen jogori hiirirgol toɓɓere no wi'e addulmu idamu dulmi wa awaqibuhu, mawnugol bakkatu tooñeɗen e battane tooñeɗen. Neɗɗo tooñowo awaqibuhu ay awaqibu dulmi. Haray ayyuhal mu'minun ko onon yo gomɗinɓe allahumma ja'alna min almu'minin. inna albagya waddulma dambun adim. Andudey jaggitugol ɗaɓɓita e toñugol ngol ɗum ko dunubu mawnuɗo. Wa ithmun e bakkatu murta'uhu neminorde bakkatu tooñeɗen wahimun ɗum ko jaasuɗum ko tedduɗum bakkatu. Wa huwa tooñeɗen sababu kulli sharrin wa fasadin wa kulli bala'in wa iqab. Tooñe musiɓɓe tooñeɗen ko kañum woni sabu kala bone e kala bonnere e kala albala e kala lette. Fa huwa tooñeɗen manba'u rada'ili wal mubiqat. Ko tooñeɗen woni undu ɓulirdu jaasereji ɗin e halakuyeji ɗin. Wa masdaru sururi wassayyi'at. Ko tooñeɗen kadi woni yaltirde nokkure ka yaltata boneji ɗin fuu. Wa anhu ko e tooñeɗen iwata tasduru yalta salasilul uyubi wal afat. Ko ɗum woni jolokoji ayyibeji ɗin, nda ɗum no jolkodiri e bonondaji ɗin. Mata fasha fi ummatin adina Allahu bi ufuliha.
tuma kala nde toñe sakiti e mofte haray Allah dunganike ɗen mofte ɗon halkagol si wiyama bi ufuliha ay bi ghiyabiha wa bihabiha ko yahugol ɗen ɗon mofte e wirnagolɗe na noon yaagol artoya ko halkede so wattani lacca e halkanoɗe ɗen fop sababuhu addulm imma ɓe toñi hoore maɓɓe imma ɓe toñi Allah taguɗo ɓe on imma ɓe toñi tagore Allah nde gotele ɗiɗo wa mata sha'a fi baldatin faqad aqadat asbabu zawaliha wa tahawuli libasiha ɓe wi wondema tuma kala nde toñe sakiti e leydi eɗo ɗen moƴƴade gomɗi haray fiɗike sababuji iwgol ndin ɗon leydi moƴƴere mayri on haray fiɗike sababuji iwgol moƴƴereji leydi ndin e nemaji ɗin e waylitagol kadi ɓuttu on wonta ko wiyete kon tana nema on wonta lette tuma kala nde toñe sakiti e leydi ko nema on wontata lette ɓuttu on wonta tana fa bihi tufsadu diyar ko sabu toñe ɗen galleji ɗin bonnirte wa tukharrabu l autan ko sabu toñe ɗen kadi yirbinirte koɗoli ɗin wa tudammaru l amsar ko sabu toñe ɗen kadi muncitirte bombarde ca'e ɗe bihi yanzilu ghadabu lwahidi ljabbari lqahar ko sabu toñe ɗen tipporta tikkere gooto bajjo seniiɗo dundarankeejo hamdidiɗo e nde ɗo inde fooluɗo mo gerda e goɗɗo si o fooli wa huwa Allah haray hiɗe janto yoga e ayeje ɗe hino tindina sabu halkeede toñunoɓe ɓen haray en weeɓi tanta ko firugol ayeje ɗen fow bal nushiru mahalla shahidi fil aya mahallu shahidi on e aya on ko ɗum sappote ɗen qala Allahu subhanahu wa ta'ala ayeje nayi suɓuɗen ɗo hiɗen andi ayeje fi toñe ɗen falqur'anu maliyum bidhalik alqur'ana no heewi ɗum tew daruɗen abrazaha ko ɓuri feeñude kon e ɗen aye qala Allahu subhanahu wa ta'ala Allah towɗon no wi'a wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu mahallu shahidi on ɗo ahlaknahum mata ya rab lamma zalamu ko ɗum ɗo wonde ɗaɓɓitude ko tuma nde ɓe toñuno ɓen halkiɓe wiyama tilka alqura holli ɗo naca eɗen halka ko ahlul qura waɗi noon sinanu Allah wen wa tilka alqura ahlaknaha haysi ɗum wiyama haray fanda almuradu bi ahliha kono wi ahlaknahum holli naca eɗen halka bal ko ahla alqura lamma zalamu tuma nde ɓe toñuno enam jonnon ɓe inna al aqilu man ittaida bi gayrihi ko wiyete marɗo haqqille ko waaji torɗo ɗimmo mu'um go'o aya ɗimmo o wa qala ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid mahallu shahidi on ɗo wondema jomirawo subhanahu wa ta'ala wi ko ni tigi woni nangal jomi mangal idha akhadha alqura honto mahallu shahid wa hiya zalima ko ɗum ɗo wonde ɗaɓɓitude amma inna akhdahu alimun shadid ko tatimmatul aya nam wa qala ta'ala Allah towɗo wi aya tammo o وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة الذي هيويكم من هالكي قصمنا أي أهلكنا
من قرية أي من أهل القرية كانت ظالمة أي كان أهلها أي أهل القرية ظالمون ظالمة ونوى محل الشاهد آية يبون سكترون وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. محل الشاهد في الآية أهلكناها متى يا رب وهي ظالمة. قلنا سبب مصيبة قراءتنا هذه الآيات على مسامعكم أكرمكم الله كسيد تنقل كدلنرغل كأدغل دليل wonde neɗɗo toñowo sakkitode makko on ko halakuye mahma talatil a'wamu wal a'mar kala no duuɓi ɗin juutiri e ngurdanji ɗin. Inna zalima tabiti neɗɗo toñowo on wa huwa yadlimu himo tooña yinam wa ya'tadi mo jaggita wa yantahiqu al-huquqa wal a'rada himo usta haqqeji yimɓe ɓen himo usta dambeji yimɓe ɓen e teddule maɓɓe ɗen. Innahu no kanko toñowon wa huwa kanko yaf'alu dhalika himo waɗa ɗeɗo tooñe yansa himo yejjiti anna hunaka aidi wonde no ton ko wiyete kon juuɗe tarfa'u ila as-sama'i du'aan ila Allah bi an yuhlika adh-dhalimin. Hino ton juuɗe hiɗe ɓanta faade e kammo on du'a kadi no fewtina ila Allah faade e Allah bi an yuhlika adh-dhalimin de Allahu on halkata toñoɓe ɓen bo wa bi an yaj'ala ad-da'irata alayhim ende Allahu on waɗata kadi yilande bonde nden e dow maɓɓe. Wandi ko te yilande bonde ko tawgol hiɗa meminiɗa ɓuttini hiɗa waɗa ko faalaɗa programme o yiltodiroya ɗum hulɓini yilande bonde. Wa bi an yansura ibadahu al-mazlumin haray du'a mo ɓe du'oto on koyo Allah halku toñoɓe o waɗa yilande bonde e dow maɓɓe kamɓe toñoɓen o walla jiyaɓe makko toñaɓe ɓen. Inna zalima yansa quwwata al-azizi wa jabarutihi subhanahu wa ta'ala. Toñowo on no yejjiti doole Allah tedduɗo dolluɗo wawɗo fooluɗo e dundaranke yagal makko kirminel yagal makko e yimɓe yedduɓe mo ɓen kanko subhanahu wa huwa al-ghawiyul aziz ko kanko woni dolluɗo tedduɗo fooluɗo al-jabbarul muntaqim ko kanko woni dundarankejo yottantoɗo toñaɓe ɓen. Kala wono juutiri mahma tala al-amru فالعاقبة دائما لهؤلاء. يظن الظالم إنه سكتونيو أن الضعيف الذي لا يملك من الدنيا وندما نئدو لؤدو مؤندن دا هور مؤدو وجيا هاي هونده o mara hay hunde immorde aduna on wala min asbabil quwwati shay'a annahu laysa qawiyya. Asbabu dunya ne jeeya e majji ko wiyete kon gandal laamu jawdi kongol fewja jaɓe oɗo non jeeya ɗum o mara gandal o mara laamu o mara jawdi o mara kongol
oɗo jiyaɗo Allah tawɗo ko ni o fewndori toñowo on da'iman koye dow oɗo yanata koye dow oɗo nyosoto wondema oɗo kañum la yamliku min ad-dunya o jeeya immorde aduna on wona gandal wona jawdi wona laamu wona konngol wala min asbabil quwwa woko ɗiɗo wiyete sababuji doole ɗe o mara sababuji doole ɗen dolnirgol gandal dolnirgol jawdi dolnirgol laamu dolnirgol konngol fewjowo fewjore yunaffad annahu toñowo no sikka on ɗon laysa qawiyo bal huwa qawiyum billahi azza wa jal on ko dolnirɗo sabi Allah muntasirum bihi foolirowo sabi Allah ma wallirteɗo sabu Allah tabaraka wa ta'ala الظلم يا إخوة الظلم أيها الإخوة في الله توني دي مصيبه ذلك الاسم الذي يجمع الرذائل ذلك الاسم الذي يجمع الرذائل ويدل على القبائح دين إندي هاوتي تولد جاسريجي دين فو hide tindina e dow kanari ɗin tooñe ɗen ko kañum hawtiti ko ɗon wiyete stock jasereji ɗi mustawda arradail mujammau arradail hawtitirde jasereji ɗin fo kadi inde tooñe ɗen no tindina e dow kanari ɗin wasmun tooñe ko inde tabghadu sama'ahu al-adhanu hino añi nanugol inde tooñe ɗen noppi ɗin faalaka nande inde adh-dhulm awi dhalim wa tata'affafu min an-nutqi bihi al-alsunatu wo hino nefino ñiddina immorde wowlugol inde tooñe ɗen ɗenɗe ɗen sago noppi ɗin naayoɗi nanu inde tooñe sabu ɗenɗe ɗen naayoɗe wowlu inde tooñe wala tajidu aaqilan qat yuhibbu an yusafa bi hada alkhuluqi alqabih a tawata haqqillo amma sikko ko ala haqqil ɗum en ala ton naa ɓe wonde yettude fii wiimi ceernojo ngo wi wala tajidu aaqilan a tawata haqqilɗo tawa ko marɗo haqqille amma mo ala haqqille on ɗon ina on ɗon wonɗen e yewtude fii muɗum ko marɗo haqqille on himo yiɗi nde o siftorte oɗo jikku kanaro oɗo jikku kanaro alkhuluqul qabih waɗi noon simo mari haqqille o yiɗata nde o siftorte nde ɗo inde e oɗo jikku kanaro kanko neɗɗo on amma noon si tawi haqqille ala ɗum en ala e haalde ɗum bal hatta dhalima woren sahay toñowo on la yarda an yuqala lahu ya dhalim kanko neɗɗo toñowo on o yiɗa nde o siftorte nde o nodditirte o welaka nde o nodditirte o welaka nde o nodditirte inde makko nde kanko neɗɗo toñowo on wa ta'ammal fi ismi dhulm ma aqbaha tasko yurnitoɗa
e inde toñe ɗen kawes ko kaniri wanden inde wama aqbaha dalalatihi wa maanihi kawes kadi ko kaniri watindinale ndeɗo inde wiyetende toñe ko non kadi e firoji mayre on e firoji ndeɗo inde wali gubuhihi ko fi kanugol inde nden fa inna allaha ta'ala tabiti allaha towɗo lamma khataba annasa bitahrimi tumande allahu on yewtuno yimɓe ɓen fi ndeɗo inde wi'etende tooñe o honnugo holluno wondema fa o yewti yimɓe ɓen fi harmugol ndeɗo yani on nete inde wi'etende tooñe ma ɗeɗo tooñe akhbarahum o humpiti yimɓe ɓen bi annahu no kanko subhanahu wa ta'ala ma azamatihi wa jalalati wondude e mangu makko e mangural makko tawɗo kanko o watta goɗɗum goɗɗo landomo kanko tabaraka wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al ko o wiyete Allah o holli awwalantaho harramahu o harmini tooñe ɗen ala nafsihi e dow hoore makko kanko subhanahu wa ta'ala nde o yewti yimɓe ɓen o holli ene dey kanko o harmini tooñe ɗen e hoore makko o waɗi tooñe ɗen kadi harmuɗe فعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إقامة النبي صلى الله عليه وسلم إكو بفلي يجومي ما بحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله سبحانه وتعالى كنلا دوني ما كده كنكو الله ونفير أنه تبارك وتعالى قال يا عبادي وعندي دونان لا دو لا دو كنكو يا إخواني يا عبادي نداء الرباني فوق 7 سماوات نodda jomirawo subhanahu wa ta'ala sengo dow kammuli din ya ibadi naam ko ono yo jiyaɓe am inni no min harramtu dhulma ala nafsi min mi harmini tooñe ɗen e dow hoore an ɗum ɗo tuna wawi e yonude si Allah harmini hunde na moƴƴere no o wi wa ja'altuhu baynakum muharraman mi waɗi tooñe ɗen hakkude mon kadi no harmi ziyadatul bayan o inni fala tadalam nahyu ari tawn tooñe ndin dey e aya gogo no ko hadisul qudusi e aya alquran jomirawo subhanahu wa ta'ala wi inna allaha la yadlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima haray musidɓe Allah o holli de kanko o toñata embere pesande gabbun zarra ɗum ɓuri fanɗude gabbun zarra mithqala dharra الظلم يا إخوة طريق مهلك تونيدن كلاول هلكوية سبحان الله ما سلكه أحد فنجا هاي إغوتو ناتتا إلاول توني ودادا ودنون كلاول هلكوية ناتو دووكو هلكوتور فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تكون من سالكيه de laatotoɗa ko a jeyaɗo e naatuɓe e laawol toñegol waddulmu ɓe waɗani en ɗo tarif
mujaz. Ta'rif mujaz. والظلم مجاوزة الحد ومن أهل الحقوق حقوقهم. Tonye ɓe holli wonde ko yawtugol keerongol e honɗum e haɗugol yimɓe haqqeji ɗin haqqeji maɓɓe ɗi. Naam, haray ɗeɗo toñe jomirawo subhanahu wa ta'ala o yiɗa neɗɗo toñowo, o yiɗa neɗɗo toñowo. Adan si o woni toñowo haray yo andu ko habbi ko halakuye. Mo o toñi on no habbi ko wiyete ko mbarjaari. Wonun woni programme toñe ɗen. Wagutu meɗen on je ngeli no fanɗani bindi ɗi ñoggen seeɗa. Mahin en nani ayeje ɗen, en nani hadiseje ɗen. Hadisul qudusi mahin ka hadisul nabawi. Hara lafzuhu wa ma'nahu min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. To Ibn al-Qayyim no waɗɗo yewtere labande kono ɗo fi dawawinu dhulm noneji toñe ɗen kono waɓutu on wawata en jonnude ɗum ɗon diwen ɗo ɗerol mahen ka ɗerol ɗimmol ko honnude laaɗo kadi maki fi toñe. فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قم رمتنين لا دون كدي من الظلم صلى الله عليه وسلم نلا دون برمتني إمرد توني دن. فقال أي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم في صحيح. Nelaɗo andi sama kala yaltisiyama nelaɗo maaki rente toñe ɗen dey ko niɓe jango yawmal qiyama. Imam Muslim findi hadith. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah o gando ɗo kadi kanko kadi mo yewta en fi toñe ɗen ko honnumo o wi ad-dhulmu yastamilu ala ma'siyatayn. Toñe ɗen no mofti e dow yeddanɗe ɗiɗi. akhdhu mali al-ghayri bighayri haqq hadhihi al-ma'siyatu al-ula. Ƴettugol jawdi goɗɗo ko alda e goonga o okkama o yeeyama on a gollanamo o yoɓuma a yeeyamo goɗɗum o neldama akhdu mali lghayri bighayri haqq. هذه المعصية الأولى بإني ديدو ونيدا بأرنر. ومبارزة الرب بالمخالفة etedorgol Allah jeyɗo tagorende lundagol mongol. Mubaraza ko yaagol e kene pettanɗa teeɗo wiya Allah si a faala tippo tippire hakke kon ɗum lundagol mo. Mubarazatu rabbi teeɗorgol Allahu on bil mukhalafa lundande nde. Wal ma'siyatu al-ula ashaddu min ghayriha. Yeddande aranere nden ko kayre ɓuri sattude bone e di ɗimmere nden. Enen siko enen ñaawi ko ɗum waɗi
hadiseje ɗe ayeji alquran ɗen hadiseje ɗen nususuji ɗin accanen karamoko ɓen firana en ɗum waɗi hiɗa wawi wiide ɗo an ene teɗagol Allah teɗoramol lundagol e ƴettugol jawdi goɗɗo ɗiɗo ɗiɗi ko honɗum ɓuri bonde wiya ko teɗagol Allah ngol tawi jakanaɗum ko akhdu malil gayri be gayri haq ko ɗum ɗon ɓuri bone li annaha sabu no ƴettugol jawdi goɗɗo ndin maɗum la tagaw غالبا إلا على الضعيف الذي لا يقدر على الانتصار وواتا يندسنا إدو لو أم متوتا حتى ناجيتا إدو واللغل هورمو وينو دي أسباب القوة هم باوتو العلم والملك والمال والقول غندنغال غالون كونغال sabu doole ɗen jawdi ndin ko sabu doole ɗen laamu ngun ko sabu doole ɗen mawɗo accanaɗo jonkolngol habborteɗo dewgal du'atake ɓe hewtali bobo innatake ɓe hewtali fure juulatake ɓe hewtali ɓeɗo haysi hiɓe lo'i haysa wuttiɓe tum ɓe yanay kono ɓe mari doole konngol maɓɓe ngol jonnon oɗo neɗɗo si hawri tawi o woni toñowo daiman koye sifa o mo ala ɗi sababuji ɗo yanata e mum ɓe holli wa innama yunbi'u dhulmu an dhulmati lqalbi wo andu ko ɓernde nden humpitata ko ga e niwre ɓernde nden wa innama yunbi'u dhulmu andu yafamde tooñe ɗen yafe andu tooñe ɗen ko humpitata ko an dhulmati lqalbi ko ga e niwre ɓernde nden ko sin ɓernde goɗɗe nde niɓɓiti pet de gayni ɓawlude kurum o wona seefu tooñooɓe ɓe inni fiyon ɗum walaw istanara binuri lhuda la tabara wala yadlim sinno neɗɗo on ɓernde makko nden no norɗirno annora peewal ngal o taskotono o tooñata kono ko ɓaa ɓernde makko nden niɓɓiti ko ɗum nde jalbiraali annora peewal ngal ko ɗum waɗi himo tooña wa ida sa'al muttaqun si yahoyi hulooɓe Allah ɓen ma yaade yiye hulooɓe Allah ɓen bi nuurihim yawma alqiyama e annora maɓɓe janngo yawma alqiyama iktanafati dhulmatu dhalima sudday suuɗa niwre nden tooñowo haray sin gomɗinɓe ɓen hulooɓe Allah ɓen yaadoyi annora mum on janngo yawmal qiyama iktanafati dhulmatu dhalima suuɗay niwre nden tooñowo on sudda mo haythu la yughni anhu dhulmu nokku ka tawata nafatamo tooñe makko ɗe wa fi wasiyatin لسلمان الفارسي رضي الله عنه يوصي بها جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أودو صحاباجو يتيدو سلمان الفارسي موصي جرير بن عبد الله قال كانكو سلمان وماك يا جرير قال يا جرير أتدري ما ظلمة النار إن هيدا عندي كوندوان النيورن جيته قال وي كانكو جرير لا وني غندال دابيده قال سلمان
fa innaha dhulmun nasi ba'dihim li ba'din fil ard. Ko toñugol yimɓe ɓen yoga maɓɓe yoga ka leydi ko ɗum woni niwre yiite ngen. Qala sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo kadi maaki, ta'awwadu billahi min khamsin. Molore Allah immorde piiji jowi. Ta'awwadu billahi min al-faqri. Ara nun ɗum molore Allah immorde basal ngal. Basal ko tana musidɓe. Basal ko tana. Waɗi hay hunde nelaɗo makata yo moole. Ɓa ko wiyete molagol ko dogugol potto tawa ɗum no wondi e nafoore. Abadan. Wal illati e fanɗirede. Ko fanɗiraɗa wonko siko gandal, siko haqqille, siko jawdi, siko needi, siko muñal. Kala ko fanɗiraɗa a heɓitana. Kala ko fanɗiraɗa a heɓitana. Al illa. Wa dullati. Ko non kadi koyeran. Hay goto yiɗa hoynede. Hay feetuɗo ɗo sa yennimo tuma yennete. Kono sa wi seneɗo haysi kono ɗo senorta non no setteno senorteno o yennata sular ka sikkir. On kadi sa wimo ko ayo sularujo o yenne. Kono sa wi muse kaari senega ɗum o weltoto ɗum. Hay goto yiɗa jasinede. Hay goto yiɗa hoynede. Hay goto yiɗa koyeram. Molore Allah immorde basal ngal e fanɗirede nden e kala ko fanɗiraɗa e koyeran on. Wa an tudlama. Nayi molore Allah kadi e nde toñete ɗon. Wallahi toñe non. Neɗɗo si toñama nden ñande o ɗanata. Ko ɗum waɗi si almadlumu da Allah tabaraka taala yujib. Li anna Allah la yanam. Wal madlumu kadhalika fi yawmi alladhi zulima la yanam. Fi tilka al-layla. Allah ɗanatako. Toñaɗo kadi ñande toña ɗanatako. Si mo ɗanaki. Ɗum ko toñaɗo noddi mo ɗanatako few. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Ko lawɓe yiidi. Allah jaabinayi. Jowi. Wa an tadlima aw tadlima ma nde toñata. Molor Allah nde toñeteɗa. Molora Allah kadi an tigi nde toñata. Ota jaɓu toñude dey. Rawahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad wa Abu Dawud wa an-Nasa'i wa Ibn Majah fi sunanihim wa sahhahu al-Shaykh al-Albani. Akhi al-Muslim, la yafutannaka ta'awudhu min al-dhulm. Ko ayo musidɗo wota futoro dey moola gongol immorde molorgol Allahu on immorde toñe ɗen jogugol potto toñe ɗen bako yo Allah. Asa an takuna min annajina min makhazihi fi dunya wa fil akhirah. No tañina kalatotoɗa jeyaɗo e daɗuɓe ɓen immorde e koye ranji toñe ɗen fi dunya kaduna wa fil akhirati kala. Akhi muslim, ko ayo mo siɗɗo julɗo. Naru dhulmi, naru la tarham. Yiite toñe ngen, yiite nge toñowo sunniroyte ngen, ko yiite nge yurmatake. Wa igabu dhalimi idha halla igabu la yusaf. Lette toñowo ɗe lettirteɗen heɗen si tippike ko lette ɗe sifatake. A wata sifade a wi'a ko ni ɗe wayi. Ko ɗe kaani, ko ɗe satti, ko ɗe janɗi. Inna dhalima wa huwa ya'isu. Naam. Toñowo on dey no wuura. Yadhunnu annahu laysa halikan. Se o toñi mo mari doole, imma mo fay sabu laamu makko ngun, ma sabu jawdi makko ndun, ma sabu gandal makko ngal, ma sabu konngol makko ngol, o tooña. O sikka o halkataako.
toñe kañum hino wadhalimu halikun wadhulmu halikun lil afrad wadhulmu toñe ɗen halikun lil afrad yani ko halkoji yimɓe ɓe wa huwa kharabun liddiyar kama aslafna wano ardini ɗon toñe ɗen ko kañum woni yirbinayi ɗum galleji ɗin wadduwali e peyiji ɗin kala leydi toñori habbo sakkitode mayi wa ida hallat ni'matullahi ala dhalimi faya waylahu ma ashaddaha ɓe inni wo si tawi tippike lette allahu on e dow toñowo on kawes ko sattiri waɗen ɗon lette kawes ko mawniri waɗen ɗon lette toñe musidɓe mi hulɓini kañum toñe joddi mum ari wo ara alloyi wimi ma mi filli toñe kañum arata fewde tawiɗa wawi si tawi ko toñirnoɗa ko mbawdi sagatalaku ma toñe aroyi wonde nawɗuɗa tawi wata fus koni o koye awalle toñe ara wiya inna himen si tawi ko toñirnoɗa ko ɓaɗa laami ko laamu ma ngun toñe ari wonde folliɗa toñe ara wiya awa hinomen si tawi ko jawdi toñirnoɗa toñe ari wonde perduɗa tererere tawa hay kunnahu ka lingi futoma ala toñe ara wiya hime si tawi ko toñirnoɗa ko ɓaɗa mari konngol toñe acca e haara fewdo konngol ɗon konngol ma marsata taho a natti e suudu a wawata hay hunde joni a habbortake hay hunde toñe ara wiya hime ko laamu ma ngun e gandal ma ngal e jawdi ma ndin e konngol ma ngol toñirnoɗa haray ɗen sakkitora konngol Sayyidina Ali en yii Allah rentini e tooñe nelaɗo rentini e tooñe heɗo ɗen kadi sahabaɓe maɓɓe ɓe Ibnul Jawzi en nani kanko kadi ko o maaki Ibnul Jawzi en nani ko o maaki heɗo ɗen Aliyu radiallahu anhu alladi tarabba bi yadi rasulillahi sallallahu alih w sallam o koye jungo nelaɗo ne'i wa tazawwaja ibnatahu o resi geɗal nelaɗo qala aliyu bnu abi talibin radiallahu anhu jamaro ɓiɗɗo gorko oɗo o maaki kanko Sayyidina Ali mo rentinayge toñe ɗe on yawmul madlumi ala dhalimi ashaddu min yawmi dhalimi ala almadlum madlum on noon haray wonno ɗuɗigoy yawmul madlum ñalande nde toñaɗo on hettoyta toñe mum ɗen ala dhalimi e dow toñuɗo on ashaddu ko nden ñalande ɓuri sattude bone min yawmi dhalim e di ñalande toñuɗo on nde toñuno alal madlumi e dow toñaɗo wandi neɗɗo to ñande o toñi nden ñande ɓernde makko arayno waali mo jala o ɗanot toñaɗo ɗantako ñande Allah yoɓoyta toñaɗo on ko nden ñalande ɓuri sattude e di ñalande nde toñunoɗo on toñi toñaɗo famike nam ɓe addani en ɗo gimol ma gimi de ɓeni gimol ko gimi ñamakan ko gimɗi ko gimɗi arab gimi ko gimi ñamakala ñamakala ko ñamata ko kala naam hanani kana tadlim fa innaka mayyitun wa bil ba'thi amma qad tawallayta tus'alu وتوقف للمظلوم يأخذ حقه فيأخذ يوم العرض ما كنت تعمل يدني دي دو جمدي حنانيك لا تظلم فإنك ميت يرمي دما وتتوني دي ويرمي دما دي هات توني قول فإنك ميت والله مهما تعددت الأعوام
wa talatil ayyam kala no duuɓi ɗin filli nori kala no nyalaɗe ɗen juutiri la budda min dukhuli alqabr feere wala qabru o naatata hanani la tadlim fa innaka mayyitun yurmede made yo haɗe dey wata toñu dey waɗi ka maayo wa bil ba'thi amma qad tawallayta tus'alu ko sabu immintinede ma gaay ko huccinkininoɗa famide a anda ɗa tooña tus'alu landeteɗa wa tuqafu lil madlumi yahudu haqqahu andina dey wa taqif ko an haray ko an daranto hoore ma anna andi ɗo ɗi goɗɗo nangama ɗo na kanko suɓotowo laawol rewetengol wigol ko autoroute maako hamdallahi rewete an kanko ya ƴawtu joɗɗa awa ɗo kadi to a ɗoy wa tuqafu lil madlumi yahudu haqqahu darnaneɗa wonande toñaɗo on yahudu haqqahu o ƴetta haqqe makko o perdine kadi wa yahudu yawma al ardi ma kunta ta'malu o ƴetta ñande fo weeɓi to yeeso Allah mo kala no jogii sakuhum mum hasanat rasu malil insani yawma al qiyamati hasanatuhu hoore manan ko goto men kala janngo yawma al qiyama ko moƴƴi makko ɗum wata jaɓu ɗin bonne wata jaɓu kala ko bonnata ɗin teɗade ɗum fayahudu yawma al ardi ma kunta ta'malu mo toñunoɗa on ƴetta ñande fo weeɓi to yeeso Allah no aani no moƴƴi mum ɗin peesira bonɗi mum ɗin an kam mo joga mo toñunoɗa on ara ƴetta moƴƴi ɗi yawaynoɗaɗi قال سفيان بن عيينة رحمه الله أول ما كتب بالزبور ويل للظلمة أرام دي إكو وندي كدفتر زبور بوني هلكوية ونني تونيوب وقال سريه القاضي رحمه الله سيعلم الظالمون حق من انتقصوا وإني أرمى عند تونيوب بن بأولتي هاتيجمون إن الظالم ينتظر الإقابة تونيو ونهبي لتدن والمظلوم ينتظر اثنين أي ينتظر النصر والثواب تونيو ونقود بوتر فت هبي الإجابة تونيو دون هبي في جديد بلنغل والليدن إمرجاري دي ودي أبوغي مؤيو يدي فوق وويل كاميرا مك ويقول إذا وتوقف للمظلوم يأخذ حقه فيأخذ يوم الأرض ما كنت تعمل أي كلا ما كنت تعمل كلا كقول لنا ومو بفونا فيا من رتعت في مراتئ الظلم الوخيمة كأي نيمي نيدو نيمي نورد توني تدد بكاتوجي ويا من غرك حلم الله وإمهاله للظالمين كأي مو هددون muñal Allah on e nenrangol makko wonande toño Allah cay ɗon toño waɗa ko faala wara yimɓe sokka yimɓe jatta yimɓe lorra yimɓe Allah sikke Allah yejjitu la yadillu rabbi wala yansa Allah andi muñal makko ngal hoda yimɓe muñal Allah ngal e nennugol makko ngol hoda yimɓe ɓen inna tawno harade no wadde ko mettata Allah no halkino lan a famali a fiq ɓiwtu waɗiɗa faɗɗa an toñowo fa amma qalilin amma e ko fanɗi sayanzilu l iqabu arma pippo lette ɗen mimman la yuhmilu zalimin فتصبح يا ظالم كأمس الدابر بإني وندما سلت الله دن تبتك دن تبو إمود أمو لا يهمل مويل سيدات الله يمهل ولا يهمل
Allah nennanay toño won kono o welsidata on tuma wattina an neɗɗo on wano hanki huccituɗo ko ɓe wonno waɗaynoɓe ko faala muraɗi wayliti kadi joni muraɗi nano andi si setewol boni ko wonnoɓe yeeso ɓe wontata ɓaawo ɗo hulɓini wallahi nde fewjaynoɗo fewja e hoore nde nangaynoɗo yimɓe soka toñe ko fewno ɗon arata nde on kadi nanga naɓa sokoya karamo ko hendu ndu yiltodiri naam Allah wi faqutia dabiru lqawmi alladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ay hay bandi on halka koyo Allah wi walhamdulillahi rabbil alamin ko bandi haray inchallah ko ɗo wonɗen e darade haray yewtere faydi juutugol ngol na ɗum woni muhimmo ko jaɓugol ngol ene o mawduɗo ko honɗum woni nafoore ma koye ŋaccu toñidirgol ko ɗum mi anda son fa se woni ɗo ha suba se woni ɗo 15 minutes se woni ɗo 10 minutes en acci toñidirgol ko ɗum woni ko ɗaɓɓa kadi kono sen faala en waɗay ɗo muhadara mo 2 heures de temps ha do en kiraɗe meɗen ha yette baɗɗen tigi tawa ngomi naam haday kono si tawi en nattorali hay hunde en accidiɗo e yewtuɗo on aray ɗo ko ella aray inchallah aray ɗen wawi jonnitude kañum iri samɓe tolunde nden yiilanoɓe tolunde nden hara ɓe juutinaali waɗi ko ɗum raɓɓinɗinan ɗen muhadara on inchallahu aray ko ɗum ɗo woni ko allahu on muyi hen yewtu kadi yilten maako meɗen ka juulidde joni joni fi toñe on gasi en yiiɗo neɗɗo ɓeyna la tuakhir amalaka alyawm ila gad si tawi ɓeynata nennu golle ma hande ɗen ha jango en tiniɗo si ha jon ɗon satade noon docteur Mouhamadou Wuri bari ɓe ma kay hafidahullah wara haami roninay ninse on jaga son fuɗɗino ado ɗo hande an noon karoɗino kono wigol ha men wallina ɗiɗo ha men wallina haami ko ɗum tardini jangoɓe hande andi ɗo ko woni ko ɗum woni e lorrude buy si ko duɗa ɗuɗita ɓenna ɓe naaru taw est ce que satta ma si est ce que jangoɓe waway si bitikaji kesi darnama ɗo wiya be taw ndaara est ce que marché waɗay ma ɗo est ce que ɓe wujjata an on a tardi haɗa ɗen toro Allah tabaraka wa taala ɗe golle ɗe yiɗen ɗo ɗe ren ɗe na golle sama kala ko ɗe koko wiyete kom haalis ɗon hande haalis on waɗi Sénégal haalis waɗi ɗo woren millan hersi sa nan uggino ɗo amba hewande saw wayrino ɗo neeɓi andi argol e senagol ɗo no sirti argol ko ardugol no min ardini senagol ko addorgol go wallahi addugol ɗo saku ɗiɗi simon no ɓuri ɗo muhadaraji sappo sina ara muhadaraji ma ɗin addoɓe toon argol ɗo warda yimɓe ɓen haalulla wiye santiye addu saku simon ɗo addugol ɗo 80 000 wallina ɗo ɓe soodaya saku simon ɓe adda ɗum ɓuri awat amma noon si tawi ɗo ko ɓen ɗo ko biniyatul hissi ko mahugol ko yiyete kon si woni juulide nden lannoyi ko biniyatul manawi ko juulugol ga janga ga janna ga waajo ga kono ɗum siwa fewdo ɗo ko jooma haalisi en woni ustasuɓe ɓe ustasuɓe ɓen ɗo na dawru maɓɓe ko ɗum waɗi en fo en duwaka joɗade mo kalata ko gabitanwol gotol moƴƴol mari ngola ko helgol accano mi haqqi en jangoɓe ɓe daɓɓata mbul
ɗaɓɓoɓe mbuuɗi ɓen kadi ɗaɓɓata gandal. Muskila. Telen ka mbuuɗi ɗa mari gabitanwol sellugol. Telen ka gandal ko helgol. Ustaz kañum gan no wawi muhadara no wawi hutba mara kunnaw ka lingi fuutoɗo. Oɗo kadi figa telen ka gandal ko gabitanwol moƴƴol. Telen ka jawdi ko helgol. O rugay ka aɓeɗo ɗiɗo wirata. Gabitanwol gotol moƴƴol e helgol ngol waway moƴƴol ngol waɗi noon ko fi on ɗum koko mo ala gabitti watta kon ko ɗum ko siɗi ɗiɗi heli o rugay siko gotol heli o rugay o wirata gabitanwol helgol wirata. Haray dey onon ustasɓe ɓen minen komin julagoy onon ustasɓe ɓen jillidire inna alhamdulillahi o e bitikaji nani wallahi moneji goo no woodi ko ɗi ittirte ko mbuuɗi wallahi hajiwar kanko e haaju ma yani wo ko ɓe yida e goɗɗo si fi sabilillah darnugol juulide mbuuɗu ma ala ton na mbuna nde umra ayata hajju ayata fi sabi hirɗu yani huntingol e suuma ayata alyatimaɓe a ñammi amarata wayi faqidu shay'i la yuti a wayno juulide nde wattama e sooke mon kono marɓe ɓen goy kono nenete ɓe inni bina o ɗaɓɓitino taw mawdu am on susta ɗum an e abdourahmane okkitonmi mawdu am majjuɗo monen ko babe mon ɗaɓɓannon ɗo fadlu bina'il masajidi ko on woni ɗum a honno nete armo an o par ce que on si tegama ɓe marɓe fof ugginoto nde ñande ɓe suuɗoto ɓe hoota ɓe wowli ɓe inni wondema mahugol juuliɗɗe ɗe moƴƴina ga jasa forasiji ilina ndiyam karola ga jalbina ga weƴƴita ga ɓeyni ɗum ko lil agniya ɗum ko wonande marɓe ɓe naɓe alaɓe haray en toro Allah tabaraka daaluwal ngal no fokkita kaleɗe goto kala no ɗaɓɓira ɗo kolkolal ma kolkole ɗiɗi sa addi ɗo honno filansuwa a addi ɗo sevoronje ɗiɗi haray a addi kolkolal haray ɗen toro Allah tabaraka yo andi Fuuta Jallo minen ferne min janggayno ko alluji an 64 65 min mantiti juulirde no hippede no ayano mawɗo kala no jogii gatal andi ari ko si yawi gate ɗe watte ley on tuma noon haa ko gobi kon dewte on tuma loopeɗen de ko noon Alaji Bakar juuliɗe ɗen hippirteno ɓe aafay leɗɗe ɗen haa ɓe gayna ɓe jogino pilan tawigo ko woni o ko golle porto ɓe ƴetta gate labaɗe ɓe weƴƴita e hoore leɗɗe ɗen fii on ɗum fii tawa ko ɗum haynotoɗa ɓe ƴetta haa ko gobi ko yawata ñolde siko yoori harayi ko ɗe dewta ɗon ɓe ƴetta non loope ɗen ɓe patta ɓen na juulide nden no hippede woɓɓe defa ñiiri woɓɓe ɗowa dammi adda hirsa woɓɓe honno ende addora gate mo kala woɓɓe ayiyay no rondi dongal baafe gobi no addora ñande nde hippete enen kadi ɗo awa gate ɗen e baafe gobi ɗen yiye loope ɗen foɗɗo ko honɗum ko addugol ɗo muɗum wallahi en yiiɗo yaawi wallahi ko ɗum honɗum en weltanike kadi ardiɓe ɓen wure hunkun si aani sina ɗum o wiimi siko wure hunkun no siwde on tiggitata nawtogogol on faami si'ugol wure hunkun ka wiimi si wure ko addano wo waɗaka wure hunkun si'i on tiggitatano ko ɗo sina weeyo en jarni kadi mawɓen e du'a'uji maɓɓe ɗi Alaji Bakar en ɗo wa man shaya'ahu e waaɓe wano ɓe wayi woodi kadi wonnoɓe ɗo fewndo ɗo ɗiɗete ɓe feƴƴina Alaji Sanusi en Alaji Sallika Ba en ko nanditata e ɓe haray enen kadi fanano ala tari enen kadi ɗon e laawol ɗon noon wallahi koko waɗɗa ɗo kon accuɗa ko ɗum ɗo e tawoytaɗen toro Allah tabaraka taala yo Allah newnu ɗo gayne karole arten tawen honno nette aren ɗo tawa ko e karolandu wonɗen juulen ɗo juma waɗen ɗo muhadara heɗonen ɗo darsu waɗen ɗo dawra on tumara kono ko nde jiifaji ɗin memagoy teddugal e moɗon inchallah barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla khayr wa ahsanallahu bikum